Dobar dan, danas bih vam pokazao kako da napravite jednostavnu podvodnu scenu, ali pre svega bih vam pokazao kako da napravite kaustiku koja dobro izgleda, a ne produžava vreme renderovanja. Kaustika su ona presijavanja na površini objekata koje su karakteristična za podvodne scene. Tehnika koju bih vam pokazao jeste da koristite lampu da bi projektovali teksturu na površinu objekata. Za tlo ću koristiti jedan plane koji ću postaviti da bude dimenzija 10 x 10 metara. Gde ću postaviti da bude veličine 1 metar i prebaciti na ortogonalnu projekciju. Pošto ću tlo napraviti pomoću displacementa, moram povećati gustinu samih segmenata. Stavit ću segmente da budu 200 x 200. Zatim ću dodati modifikator Displace, a za mapu ću da koristim Noise. Da bi videli efekat displacementa, moramo podesiti strength. Inicijalno ću da stavim na minus pola metra. Ovaj objekat ću imenovati floor i dodeliti mu boju koja je približno boje peska. Da bi podešavali parametre naše noise mape, moramo je prebaciti u Material Editor kao instancu. Mapu ću imenovati floor displace. Zatim ću uključiti opciju Turbulence i podesiti veličinu preko parametra Size. Vidim da mi Noise Displacement ne hvata same ivice ovog plana koji koristim, zato ću da odem na modifikator Displace i da povećam dimenzije same mape. Pošto sam napravio tlo, završio sam jedan deo posla. Sada ću za svaki slučaj da snimim fajl. A sada ću da napravim kamenje. Za kamenje ću koristiti box kao osnovni oblik. Inicijalno ću ga napraviti da bude 1 x 1 x 1 metar. Formu kamena ću isto da napravim pomoću Displace modifikatora, zato moram prethodno da povećam samo rezoluciju geometrije. Dodat ću modifikator Open Subdiv i povećati mu broj iteracije. Sada ću dodati Displace modifikator, međutim za mapu ću ovog puta da koristim Cellular. Da bi video efekat, odmah ću staviti strength na minus 0,1 metar. Deformacija trenutno izgleda kao da curi po vertikali, tako da ćemo mapiranje da promenimo sa planar na spherical. Da bi podešavali parametre za našu Cellular mapu, moramo je dodati kao instancu Material Editor. I zatim ćemo da podesimo veličinu preko parametra Size. I dodat ćemo i opciju Fractal. Broj iteracija ćemo malo da smanjimo. Da se razumemo, ovo nije optimizovan način da napravite kamen. On dobro izgleda, ali ima veliki broj poligona. Ali pošto ja u ovoj sceni ću imati samo nekoliko kamenova, onda to i nije toliki problem. Pošto ću kamen da rotiram po svim osama, onda mi više odgovara da mi pozicija pivota bude pri sredini objekta.
Ok, sada ću da dodam kameru, otići ću pogled sa strane, a zatim ću koristiti standardnu target kameru. Pošto mi za izvor osvetljenja treba objekat koji ima mogućnost projektovanja slike, koristit ću standardni target spot. Sada ću konfigurisati viewport tako da u donjem delu ekrana mogu da vidim kameru, a u gornjem delu ekrana da mogu da vidim ortogonalnu projekciju same scene. Prvi problem koji imam jeste jasno vidljiv krug svetla, znači moram proširiti konus od lampe, odnosno zonu koju osvetljava. I naravno, ne smem zaboraviti da uključim bačene senke. Bačene senke imam u opcijama Shadow, a što se tiče konusa svetla, Hotspot Beam ćemo povećati na nekih 120 ili 100. Renderer engine je trenutno Scanline, njega ćemo prebaciti na V-Ray. Kao što se vidi, trenutno mi renderuje ortogonalnu projekciju iz gornje polovine viewporta. Podesit ćemo i zaključat ćemo da uvek renderuje iz pogleda kamere. Sada ćemo rasporediti kamenje na sceni. Nove kamenove pravit ću kao reference, jer ako budem nešto menjao sa modifikatorima, želim da mi se ta promena primeni na svim kamenovima. Da se ne bi videlo da je reč o jednom te istom objektu, da bi stvari delovale prirodnije, svaki od ovih kamenova ću drugačije skalirati i rotirati. Za kraj ću dodati još jedan objekat, recimo loptu, koja treba da mi predstavlja neki objekat koji Pluto vodi, da vidim kako će izgledati njegova bačena senka. Sada ću podesiti ispravnu dimenziju slike koja se renderuje. Dimenzija slike koja se renderuje treba da bude HD. Dobrat ću manji HD standard, to je 1280 sa 720. Ovo će biti materijal za morsko dno. Nazvat ćemo ga Sand, pošto ćemo da napravimo da izgleda kao pesak. Za tip ćemo staviti V-Ray, osnovni materijal. Treba nam tekstura peska, to ćemo dodeliti kao bitnu mapu. Za teksturu koristim Seamless mapu, koja se savršeno poklapa po ivicama, tako da se neće vidjeti tajlovanje. Ovo će biti materijal za kamen, nazvat ću ga Rock. Isto ću da koristim V-Ray standardni materijal. Za teksturu opet bitnu mapu. Koristit ću teksturu kamena. Pošto imam samo nekoliko objekata, samo ću da privučem teksturu na kamenove. Ovo će biti materijal
za loptu, nazvaću ball. I kao materijal ću koristiti isto standardni Viray materijal, kome ću dodeliti neku crvenu boju. Ok, vidim nekoliko ovdje problema. Kao prvo, tekstura peska je previše krupna, znači mora se tajlovati nekoliko puta. Kao drugo, i sa kamenjem postoji problem, jer se tekstura nekako čudno razliva preko ivica, znači moramo promijeniti način mapiranja te teksture i mislim da je najjednostavnije to raditi preko modifikatora Unwrap. Teksturu peska ćemo tajlovati 5 puta i to bi trebalo da reši naš problem. Trenutno naš materijal baš ne liči na pesak, jer je previše gladak. Treba mu malo bumpa dodati i najjednostavnije instancirati ono što smo koristili kao difuznu mapu i da koristimo kao bump mapu. Na isti način dodat ću malo neravnina i na materijalu za kamen. Nećemo doduše dobiti neki fotorealistični materijal na ovaj način, ali s obzirom da je ovdje reč o jednom jednostavnijem primjeru, izgledat će dovoljno dobro. Trenutno vidim da su mi boje peska i boje kamena veoma slične. Da bi prosto kompozicija bila prijatnija za oko, uneću malo kontrasta tako što ću da korigujem boju kamena. Da ne bi morao koristiti drugu teksturu, moguće je na nivou ove teksture samo malo podići kanal plave boje. Da bi riješio problem sa lošim mapiranjem teksture po ivicama kamena, dodat ću modifikator Unwrap Map i mapping sa planar prebaciti na box. Ok, što se tiče tekstura, vidim da sad ovo već izgleda mnogo bolje. Ono što bi sad trebalo dodati jeste da se osjeti da ta dubina vode, da imamo taj plavičasti ton koji se pojačava po dubini scene. Za ovo će mi trebati Sphere Gizmo helper. On se nalazi u helperima Atmospheric Apparatus i ovdje je Sphere Gizmo. Gizmo nacrtati od pozicije kamere do mesta gdje će se završavati vidljivost, da će biti potpuno plava boja. Ako imate animiranu kameru, ovaj gizmo možete linkovati za tu kameru. Zatim ćemo da odemo u podešavanje za environment i da dodamo atmosferski efekat. Efekat koji ćemo dodati zove se V-Ray Sphere Fade. Zatim ćemo pikovati naš Sphere Gizmo i izabrati boju koju fejduje. Dakle, možete pomoću pikera izabrati sa neke referentne slike tačnu boju koja vam treba. Ako sada renderujem, vidim da mi pozadina nije više crna nego plava i da mi je zamagljena ivica tla. Više bih volio da mi ova zamagljenost bude postupnija, da je imam i bliže kameri. Da bi to podesio, otići ću na parametar Fall Off i postaviti da bude nešto bliže jedinici, u ovom slučaju 0.75 upravo.
Sljedeće što mi smeta je obojeno senke, vidim da je onako dominantno crna. Volio bi da bude malo plavičasta, malo da povuče ambijentalnog svetla. Zato ćemo boju pozadine, umjesto crne staviti da bude isto plava. Ovo izgleda dosta dobro, vidimo da mu dosta treba da izrenderuje samo scenu, to ćemo kasnije podešavati. Ono što ćemo sljedeće dodati jeste efekat kaustike. Kaustiku ćemo dodati pomoću lampe koju ćemo podesiti da projektuje sliku sa kaustikom. U parametrima Advanced Effects uključit ćemo Checkbox Map, a kao mapu dodelit ćemo Noise mapu. Da bi modifikovali parametre ove Noise mape, prevući ćemo je u Material Editor kao instancu. Sada možemo vidjeti efekat koji liči malo na kaustiku, ali moramo još da podesimo parametre. Prvo možemo uključiti Turbulence i invertovati samu mapu. Ovo već sada više liči na kaustiku. Ako poredimo sa referentnom slikom, kaustika je nešto intenzivnije nego kod nas i žućkasta obojena, pa ćemo to da podesimo u podešavanjima lampe. Sam kontrast kaustike na referentnoj slici je nešto jači, tako da ćemo to isto da podesimo u outputu pomoću krivih. Veličinu kaustike ćemo malo da smanjimo pomoću parametra Size. Na kraju potreba nam je i efekat talasanja, odnosno pomeranja u teksturi, znači ovaj noise mora biti animiran tokom vremena. Ovo možemo animirati animacijom parametra Phase. Uključit ću Auto Keyframe, otići ću na kraj animacije i Phase povećati za jedan broj. Kao što vidite, teško je u realnom vremenu vidjeti rezultat ove naše animacije trenutno. Moramo izrenderovati da bi vidjeli kako će to zaista izgledati. Ali evo, nakon nekog eksperimentisanja došao sam do zaključka da to povećanje za jedan broj dobro funkcioniše na nekom opsegu od 100 slika. Sad nam je ostalo da izrenderujemo našu animaciju, zato ćemo malo da testiramo razna podešavanja za renderovanje.
Kao što vidimo sa predefinisanim podešavanjima, treba nam 1 minut i 3 sekunde da izrenderuje jedan frame. Vreme od 63 sekunde nije neko veliko vreme renderovanja, međutim ne smemo zaboraviti da mi ovde renderujemo animaciju koja ima 100 slika. Znači treba će nam 6300 sekundi. Ako to podelimo sa 60, dobit ćemo koliko je minuta. Ako to podelimo još jednom, sa 60 dobit ćemo koliko će nam sati trebati da se renderuje. I dolazimo do brojke od skoro 2 sata. Ovo i nije puno za renderovanje jedne animirane sekvence, ali verujem da možemo i bolje od toga. Osnovni način da povećamo vreme renderovanja jeste da u podešavanjima za V-Ray image sampler prebacimo da type bude bucket, a da tu neku rezoluciju na kojoj on renderuje povećamo preko noise thresholda, da stavimo recimo da bude 0.05. Na ovaj način ubrzavamo vreme renderovanja, ali naravno da dobijamo i nešto lošiji kvalitet slike. Novo vreme renderovanja nam je praktično prepolovljeno, sada je 36 sekundi. Ovo znači da će nam za cijelu animiranu sekvencu umesto 2 sata sada trebati svega sat vremena. Sljedeće što možemo probati jeste da promenimo podešavanja za globalnu iluminaciju. Za primary engine možemo probati umesto brute force da koristimo i radiance map. I radiance map ćemo podesiti da bude very low, a za secondary engine koji je light cache ćemo podesiti subdivision da bude 10 puta manji, da iznosi 100. Mada i radiance map zna u nekim slučajevima da skrati vreme renderovanja, vidimo da nam je vreme renderovanja sada 39 sekundi, što je zapravo duže nego što je ranije bilo. Znači najpametnije je ipak da vratimo kao primary engine da bude brute force. To što smo light cache smanjili sa 1000 na 100, vidimo da je smanjilo vreme renderovanja na 30 sekundi, što znači da će nam za cijelu sekvencu od 100 slika trebati nekih 40 minuta.
Pošto je reč o dužem vremenu renderovanja, nećemo renderovati direktno u video, nego ćemo renderovati u sekvencu slika, koju ćemo posle sklopiti u finalni video. Na taj način, ako se i kompjuter ugasi ili iz nekog razloga program se zakuca, možemo nastaviti sa renderovanjem tamo gde smo stali. Otići ćemo u Render Setup i prvo ćemo odabrati gde će da snima fajl i u kom formatu. Znači, otići ćemo u folder gde nam je projekat, napraviti novi folder gde će renderovati sekvencu slika. Za format izabrat ću PNG. Sad ja sam pustio da mi renderuje, ali sam napravio jednu grešku, dakle, u time outputu nisam prebacio da mi renderuje aktivni segment od 0 do 100 slike. Sada bi trebalo da je sve u redu i da mi renderuje kompletno celu sekvencu. Sačekat ćemo da izrenderuje prvu sliku, pa ćemo provjeriti u folderu da li je sve izrenderovano, da li sve snima kako treba. Ovo IMG što mi stoji, to je od mog prethodnog pogrešnog pokušaja, kada sam renderovao samo trenutnu sliku. Evo, završio je prvu sliku. Sad ću da odem da proverim, evo, ovo mogu da obrišem. I kao što vidimo, snimio mi je sliku kao IMG 00000. Trenutno renderuje, kao što mogu vidjeti, drugu sliku od 101 slike. Ništa, ja ću sada ga pustim da renderuje, pa se mi vidimo za 40 minuta. Evo, renderovanje je završeno, kao što vidite napravio mi je 101 sliku. Za pravljenje videa od sekvence slika zaista možete koristiti razne programe, možete koristiti Photoshop ili After Effects, ja ću u ovom primjeru koristiti Blender. Otvorit ću interfejs za video editing i dodat ću sekvencu slika. Sada je potrebno i da podesim rezoluciju videa, dakle 1280 x 720 i broj frameova u sekundi, odnosno frame rate, koji ću sa 24 da podesim na 30, kao što mi u 3D Maxu. Kraj animacije ću da stavim na 101. slici. Zatim ću da odem u output i da izaberem lokaciju na kojoj će da mi snimi finalni video. Kao i da izaberem format. Za format ću da stavim FF-MPEG video i da izaberem preset za MPEG 4 sa video kompresijom H264. Mogu da dodam i modifikator Curves sa kojim ću da uradim korekciju boja. I kada je sve podešeno, pokrenem renderovanje animacije.
U finalnom videu možemo vidjeti kako izgleda naša kaustika. Rezultat koji smo dobili nije savršen, ali je sasvim zadovoljavajući, dovoljno dobar. Pogotovo je sjajno što kaustika urađena na ovaj način ne utiče na samo vreme renderovanja.